nó kêu patah lalu. Kalau orang kuasa ini mau bela kan kita lagi orang mau. Nah, ketua unai pak pama orang bela. Lagi mau. Aja tu usah ha. Semua sama ada ko asli sama ada nó đi anh bay đấy. Có nó chỉ cho có bao đi có ở đây có tanya vô lại anh nhá. Là mấy cái nhá mu. Thì là qua cả chú mấy cái là mình xin mình lại hết rồi nó lấy cái thứ gì cả sẽ là mấy cái này là nó đâu cái má cái tao số nó lấy qua về qua thì về bảo hành như mẹ hôm nay cũng mà tôi bảo lớn cái chơi nè tôi bị qua thì cái lối có tiền nó còn là xem có làm mấy tài là sẽ là chỉ là bên nó chỉ nhận rồi là ở một thị trấn đã có cho nên nó bên này có sự vậy hết rồi rồi nó xuống rồi. Bueno, qué terrible realmente, qué dramático, Freddy, esto que estamos viendo, porque estamos hablando de los pobres entre los pobres realmente. Es tremendo esto que estamos compartiendo. Exactamente, Luis, y no estamos lejos, no estamos hablando ya del último confín del Chaco paraguayo, frontera con Bolivia tal vez. Estamos hablando nada más de aquí a unos 120 kilómetros en línea recta sobre la ruta Eñe, reitero, a la altura del kilómetro 105, departamento de Presidente Hayes, la municipalidad de Brugués es a la que estas personas pertenecen y la realidad de ellos contrasta tanto, Luis, con ese auge de la ganadería, del bienestar económico a que han llegado los ganaderos, con esta otra realidad, con sus vecinos, con los indígenas, en donde esta parte tan dramática, condenados a la miseria, Luis, porque no pueden estudiar y no tienen salud. Compartimos estas últimas dos notas. Doña Jala, mi tacuero mía ni peteña, oínda y partida de nacimiento. No le coi ni peteña y nacimiento para la batalla pa. Ahora va pe pañana vendera o que mongora pa je sho ka saban. Pañana be sha pa no sa mi ho ka sho ka pa bokora pa ji. Porque Mombul, pa vender la doctor mía. Mombul. Oinga pe ole me agua be sameli pe pañana be kunya ka pe agua la pa agua jire. Nyan ni mi lo ka tira. Ope. Y ya tu cumen en día, doña. Ya tu en ya sabe todavía se no le pañana vender afuera. Bueno, ahí está, ni siquiera existen para el Estado, no están registradas.